Volodymyr Zelensky amadi Donald Trump ke marakta crack oikibase wangang sangangta amadi makoi masen da crack ama oikibana deal ama se amata tawba yadon leire masina maram oiraka purakli bachen sing ke marakta hojika London na host torga achobo meeting ama emergency meeting ama call to kre ama sung masina Zelensky yauri aduka Europe ki main leaders sing yauri aduka asomna so report sing hairi bauting wasigi meeting asigi matungda NATO European Union amadi Russia ke marak Chaurapa war ki declaration ama lakadoribra haiba kinari maramdi Ursula nang asi hai ki bawa malai madudi European Union na rearm tawratuna Ukraine de pichen pham thok e amasung war ase Ukraine na ngamba ki tamakta haituna European Union amadi NATO pullaga Russia ga war sok na ki wakhallon dani makoina purise masi punma se pamdatuna USA na hanuna chakibani USA na taseng na pamba Ukraine ka makhoi kai gum deal to na batara pa amadi Ukraine de gi makhoi na natural resourcing piu hai be sagari gum Ukraine na piram batara gati war ase ta seng na loi kani sin USA na puri wa khalon de maram de kari gum pa madu gi mineral sing ato Ukraine de gi lo thok patara gati USA na USA gi mi lai kani mauta companies ke mauta lai kani adu arabati Russia na makhoi de landar pangamoi landa batara gati US amadi Russia ke maraka direct ta karni masi khudong chab se Donald Trump na pi ge khalambani haina su reporting na hairi mauti Ukraine na koi yaw ekoina hairi se na koi gi mafam da ekoina kari kumba minerals oni gi poche sing uranium ama lithium adu kumba pot sing ato lauthok pa gi damak da koi company chang batar di Russia na Ukraine na koi do automatic war tarak laroi adu arabati negotiate tawraga asigi lamsing Russia na hojik concentrate lamsing se khajik ama na koi do piro har kusi aponi masigi peace ki wafam sem thambani adu bu hojik Zelensky na matu gi waka amati yate aduna mineral pibagi wafam su hojik deal de laitre aduga US se dagi lakeba paisa purmak ado madu handokani gi wafam su hojik Zelensky na haiti aduga Europe ki country ma'am so hai kaidoba handorino haiba question um tawkre ngasi emergency meeting ni London da tawrise London na host tawbani masida European Union yauri loina NATO gi chief sing yauri aduga chawba France ki Macron yauri ama makoy se pullaga hojik decision ama lawdori hairi madudi hojik European Union ki nation sing asena Zelensky pu means Ukraine bu karamain thangani kari mong da ma bu thangani aduga loina war simakha chathagadra chathoroi doriba madugi decision amani lakadori se haina tari adubu maswai da point to be noted oibo wafam ga lairi madudi hojik European Union ki country purba se pungraba abadi USA gi against the chakraba madu su natri haidi European Union gi manung su something crack ama US na haidi se karamba aran bora US na haidi se chummi haibi yawi haidi madu gi manung da Slovakia Hungary abadi Bulgaria makoi ahum se na haidi ni US na haidi se lande amasung akoi US ka lai haibo wafam sima haidi haidi makoi masen da su yana tre adu mainly hujik thabuk tawninglise Russia ga sokna haninglise Ukraine masamak Russia ga sokna base makoi pami maramdi Ukraine gi makoi leaders sing makoi gi public sing even makoi chi loina Russia da punba amati Russia na makoi annex tawkini habse supa mek pam da Russia da chang base makoi supa pam de maramase Ukraine masamak Russia ga sokna pami aduga Russia da gi inthok ton chathau hise makoi pami masiga loina na London na sima pami London gi hari prime minister am rema to madu pajana Ukraine pu mini handak like se Ukraine pu mini hantari London ase pajana pami Ukraine su puba aduga next France amadi Germany makhoi ahum se pajana Ukraine pu lan ase Russia ga tawaning ba pami lan ase ngamlaga makhoi ase Europe ta NATO da changba masi pami aduga tasengna country mayam se lai maldi Russia amdi Ukraine gi maraka chathari buara se pamdaba Italy ki prime minister Meloni ma kaumane magla sai ki maldi Europe pun bagi matamam lakle amasung aikoi gi marakta hoji crack chatpa gi mom urak lese masi phate amasung crack chatpa Europe ki marakta crack ama chatpa amaga baga unity se kai ki batara gati Russia gi na ngam bai se masi di final ta to lai pari hoji Russia se tasena super power oire Russia gi mamang di US na kari gamba mata force tawba ngam daba aduna bu makoi Ukraine da mati Europe ta taina bani aduga nakoi tahoro koi thok e jaki base masi weakness ama tak pani haiduna low nei kanglup amana kari kumpa US na force tor batar kati Russia basu tumin da leng bada bani sini adu Russia di tumin na leite US na force tor ga su US na koi ju khangyu haipa adu ba country mani Russia ka se aduna hojik ngasi tagotor meeting asigi matungda Europe
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯆꯪꯂꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯇꯧꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯤ ꯍꯟꯕꯤꯄꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯕꯣꯟ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯇꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯂꯣꯚꯥꯀꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕꯨꯜꯒꯥꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯇꯧꯍꯟꯁꯤꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤ